manje ngidume ngokuhudisa abantu yona into engidume ngayo nguDr Mhudisi. So kuningi engikwenzayo baba mangingachaza nje mafuphi ngoba la ekhaya ngiyaqala ukufika la ku Echo Point TV. Yeah. So mina ngumelaphi odume ngaloko kuthiwa ukuqubula kakhulu. So ngisebenza kakhulu ngokuqubula nangokukhipha imithi emagcekeni emizini yabantu. Nangokuxosha izilwane la kuthiwa khona loyamuzi loyaselokwathengwa bayaphuma abantu bayangena akuhlaleki. So yona umsebenzi engidila nayo masingakhuluma ngokuqubula sibuyele emuva. It whereby kunabantu asethotha unedlisa umuntu usephalaze for more than 10 years. Umbukeli we-Echo Point TV lena ke i-The Call. Ungakhohlwa ke ukuchofoza lapha phansi usubscribe nokulike nokucomment uyazi ukuthi usibika kumaphi amathuba ukuthi sikwazi ukuqhubeka nomsebenzi wethu omuhle esiwenzayo. Lana ke angihambi ngedwa ke namhlanje ngoba nazi ukuthi ngihlale ngihamba nabantu abayizinkulungwane abadumela umhlaba wonke kodwa nenikhala ukuthi intro iningi ke cha ngizosheshe nje ngihlabele kuye ubaba uMalinga engihamba naye namhlanje akasifike la sivakashela la e-studio. Wena mbukele nje ukuthi ke usemakala usilalele bese uba nesikhathi sethu ukuthi sikwazi ukuthi sikulethele ukudla kwendlebe. Baba uMalinga nampa ababukeli be-Echo Point TV ngicela ukuthi babingelele bese ukwazi ukuthi mfowethu usho ukuthi udaba lakho zengaliliphi sikwazi ukuthi sixoxe nabo mkhulu. Siyabingelela kubona bonke abalandeli bohlelo i-Echo Point TV. Lo khulumayo uDr Malinga from eMtubatuba bamazi kakhulu futhi eThekwini as well as nala eGoli. So ngiyaqala ukufika la ekhaya so ngithi ake nginibingelele kwi-Echo Point TV. So ngijabulela ukuthi nje ngibe khona uphinde ungamukele kahle baba. Siyabonga. Thokoza mkhulu. Yeah. Hayi asivele singena odabeni singabe support somaseko ngoba ngiyasebeshini neshebo ziyashaka manje masengene mina ngoba masengena mina kunyakaza South Africa yonke impela ke mkhulu. Yebo. Impela ufike egcineni impela mkhulu ngiyazi mhlawumbe usuke wahamba abanye nabanye cha la ufike impela egcineni. Yebo baba. Thokoza mkhulu asivele singena odabeni sihluba ukudla ekhasini lana ngingasho ngithi ngoba nje mkhulu umusha noma mhlambe uyilunga elisha la ku-Echo Point TV uzivakashele. Mhlambe ke umbukeli uzofuna ukuqonda ukuthi njoba engakwazi ukuqala mhlambe kodwa noma udumile vele ngoba uyaziwa futhi la kakhulukazi einkundleni zokuxhumana kodwa la kithi umuntu oqala ofikayo mhlambe umkhulu bani uqhamukaphi mhlambe before nje singene kubizo ngoba siyakubona ugqokile imfanekiswana impela leyo yokusebenza ngomlaphi wendabuko kodwa ake sihlehle nje kancane sikwazi ukuqonda ukuthi umkhulu bani ohambeni lakho before uthathe ubizo lakho kwakunjani usakhula mhlambe la kufica kanjani la kuhlukumeza phi la wawina kanjani ngoba le ndlela inzima ayikho lula le ndlela oyithathile mhlambe kancane bese sikwazi ukuthi siqhubeke. Ngiyabonga baba ngombuzo wakho. Umbuzo wakho ngiyawuthanda but engingakuphendula nje ngingaqala ngako ngisikhumbuzo mina wakwaMalinga. Kahle ngumntwana ngwakamthethwa mina. Khona indawo ekuthiwa kuseMtuba lapha phesheya koNyalazi. La ngiqhamuka khona imvelaphi yami. So ngakhula ngesimo sokuthi ke phela emakhaya akekho ngazi ukuthi ezinye izinto zike zibe nzima. Njenganezikole uthola ukuthi zikude kanjalo namatoho abazali babamba amatoho ngapha kuThekwini. So ngase ngiwela kakhulu ekhaya komama. Emlazi kaKhe so la ngaziwa khona ukuthi ngusikhumbuzo. So la iqale khona indaba yami yinde noma ngeke ngichaze yonke but ekhaya kusho ukuthi babone late noma kubonakala late ukuthi lo muntu unobizo because lento ingiqale from esikoleni from ukufunda nje ka grade 1 grade 2 ngasa sikhathi sethu icrash bengingakabi nje into enakekayo. So vele mawungena esikoleni bekufanele uhambise isandla until ubambe lendlebe bese kuye mawubonakala ukuthi sewufanele ukuya esikoleni. If isandla sakho asifiki kule handlebe bongeke ungene esikoleni. So ngabe umntwana kungena isikole ngafunda I think wonke ama-class from grade 1 up to grade 4 ngafeyile wonke lawo ama-class. So bengwaphinda. So nginenkinga nje kunama complications esikoleni. Nje kuningi but okunye ngeke kubalule la.
Just ukwenza istory nje sibe sifishane ngadlula lapho ngangena kulamabanga la grade I think after grade 4 ba grade 6 5 lapho. So nganeyinkinga nje esikoleni kakhulu but inkinga zami ziqale kahle from high school. La sengenza khona grade 8 ngawuphasa ngaka grade 9 la kufika kwashikisha ufudu kakhona. Kwacaca ukuthi hayi ka grade 9 angidluli ngawufeyila mhlawumbe I think ngufeyile kayi 4 times. So kwaqala kaneyinkinga ke vele bese ngingasaboni na kahle emehlweni sengineyinkinga nje mengafisana nebhodi vele inkinga zami beqala lapho. So that way until ngize ngiya kuma Abet school ngiyofunda khona ka Abet nakhona still kwasho ukuthi nje lento vele iyangilandela. So that way ngaqala khona ukulandela ukuthi kanti kwenzakalani ngami. So that way ekhaya vele bebe lazy abanye behlukene kabili ngalento yami ukuthi lo idlozi ulithatha phi in. So kuningi angifuni ukuchaza cause mhlawumbe kukhona ukuzozwela kabuhlungu ukubona amalungu omndeni wami yabo ngoba kuningi so manje siyazwana kumnandi so angifuni ukubuyisela abanye abantu emuva so kuzogcina sekwenza ukuthi mase ngibuyele ekhaya kungabi khona ukuzwana ngesimo sento engikhulumile la. Yeah but kuningi okwenzekile until ngize ngithathe lo msebenzi ngawuthatha umsebenzi la nguthathe khona bahlukana phakathi. There were few abebelivela kulento ukuthi lo muntu unobizo until they realize ngokuqhubeka kwesikhathi because abantu bebona ngathi ngiyahlanya hambe emahlathini ngikhimithi ngixoba imithi ngapha ngiyasonta at the same time ngiyengaphatha ngisho ibandla bayazi nje abaningi kade bekhonza phansi kwami ngisewumntwana I think ngihamba ku 22 years to 23 ngiphethe ibandla le ka James bayazi abaningi so ngihambe kakhulu lendlela that way ngaze ngahamba ngawuqinisa ubunyanga bami ke sengiyale komhlaba yalingana angangayike kodwa kothatha lento bengiya nje ngesimo sokuthi nami ngiqinisa umsebenzi so mawuyinyanga kunezinto ozoyithola ngapha kule ndawo ezinye uzozithola le emampondweni ezinye uzithole le eBasuthwini so ngawumuntu ophumayo because bengingafuni ukuhlala phansi and abantu bengisebenzisana nabo vele yingwevu bengisebenzisana namakhehle ukuthi angifundisa imithi engekho ngapha bangifake emahlathini ngumuntu obeyikhandla kakhulu so ngayifunda kanjalo imithi eminingi ngasuka futhi le kumhlaba yalingana ngabuyela phansi ngapha ku Eastern Cape ngayothatha okunye ngadlula matatiyela phezulu ngayothatha okunye ngabuya ngeza ngapha emabhaceni ngafunda izinto eziningi ngaziqoqa bengikhanda ibhomu kahle kahle ukuthi ithi mayiqhuma iqhume bese iyabonakala njengoba seyiqhumileke manje ke ngiphethe ibhomu enkulu but ukwenza nje kube short istory sami nobunyanga angifisi ukuthi kube khona omunye umuntu ekhaya ozothatha lo msebenzi ngalendlela mina ngihambise kakhulu ngingene endaweni ebengingacabanga ukuthi ngingaphuma kuzona and ngumuntu osecretive mina ongakhulumi nefamily anginayo umuntu kwifamily engihlala naye phansi mina ngobunyanga bami what they see progress kuphela they don't know ukuthi iziphi indlela engihambile so kuneyindlela mina engihambe kuzona if bengingadlula kuzona bebengeyibazi nokuthi ngifele kuphi so lokho angeke ngize nginabe kukona kakhulu but ngihambile so mina vele ekhaya kuyaphela almost a week ngingabi khona ungifonelile just to check me ukuthi ngiright in la ngikhona so indlela engihambile vele ziningi zijulile just because of vele nami bengisho ukuthi noma ngenzeka noma yini ngalempilo yami because idlozile lakhetha mina so if ever noma la ngifike khona ngifike ngafa bebengeke bazi mhlawumbe abanye noma bebengalandela bebengeke bathola so engizama ukusho ukuthi angifiseli yes kwezinye zengane zami ngiyazibona ezinye zinemoya zinako ukugula lokho ezinako but kukhomba ukuthi kunimoya yamadlozi but angiyifisi leyanto ukuthi cause manje isikhathi esiphila kusona
sekunabalaphi bamanga kakhulu. Yeah. So uzothatha umntwana umise lapha uthi abayomsiza bajike benze ezinye izinto kuningi okwenzeka angeke kubaluleke la emoyeni, but angifisi ukuthi kube khona ingane yami ezohamba le ndlela engihambile. Yeah. Indlela engihambile baba ijule kakhulu. Ijulile kodwa angiyena umuntu engathi ngithathe izinto ezi-wrong. Ngumuntu osebenzisa idlozi okholelwa kakhulu kulona. And angiyena umuntu othanda ukuchaza istory sami ukuthi mina ngubani, mina ngihlale ngithulela bayangazi abangaziyo, but angiyena umuntu okhulumayo. Even kwi-family ngumuntu owenza lokho ekumele ngikwenze, ngithulele ngiphume ngesayidi. So abalazi ingaphakathi lami. There is no even one ongakutshela ngami nangendlela engihambile because angiyena umuntu okhulumayo. But mina engikufisayo ukuthi ngibe umntwana ngoba ngihlale ngumntwana oyithobile ebazalini bami, nakubona omalume wonke umuntu bangazi njengomntwana oyithobile, but abazazi indlela engihambile. Yeah. Because vele angeke zize zibadinge. So engingakusho nje okuningi ukuthi ngilo mntwana oyiyo oyimi othatha umsebenzi, noma ngitholile ukusekwa left and right lapho nalapho, but abanye bebemanqika ukuthi lo ngathi uyahlanya, lo ngathi ini. So especially umndeni wasekhaya ngikhule ngumuntu osemndeni obukeleka phansi. Okay. So if ukhula emndeni wakho ubukeleka phansi, each and everything oyenzayo vele abayithathi serious, bayithatha njengento vele phansi. So until baze bayibona ukuthi nangu lo muntu uyashayina, but kuloko kushayina kwakho, even if bekujabulela ukuthi there is something oza nayo, nawe kumele ukhumbule ukuthi labantu abazange bangirecognize from the start. Yes, ngakhuluma nabo ngijabule nabo kube mnandi, but I know very well from deep down in my heart ukuthi labantu ibona kade bengicindezela ngeinkulumo zabo. Bethi lo akanadlozi lithatha phi idlozi, lo unjani, lo unjani. I know them, all of them, but angeke uzongibona if engicela 1 rand ngiyamnika noma 5 rand just ukumbonisa ukuthi lenhliziyo anayo noma ayenayo ngami angiyona lento abeyicabanga. So uNkulunkulu there is something abeyithathile wayifaka kumina inside, wathi lo one day uzobonakala. Mina lo kade faila each and every year. So today bangibona ukuthi nangu lo muntu uyashine, they asking izinto eziningi kumina, and I always ukuthi ngivula isandla ngithi nako. Yeah. Just ukubabonisa monesiphiwo sedlozi usukuphiwe ukuthi uphathe abantu, then at the same time usiza abantu. Yeah. Noma ngabe umuntu ukhethe kangakanani, but wena ngoba uphiwe khipha isandla esiphayo sibusiwe kunesamukelayo. Yeah. So indlela engikhuliswe ngayo until manje ngize ngibe ubaba wengane, ngibe mdala, ngibe ngaka, ngisahlonipha, ngeke uze unxa wami, futhi makuthiwa udinelwe yimini impela fana nokuthi udinelwe uNkulunkulu, ngoba umuntu ohlala ejabulile othanda ukubona abantu behappy until ngize ngifike kulezi ngikulona ngokulapha. Sengisebenze kakhulu ko Eastern Cape, KZN, akukho la ngingaziwa khona. So ngumlaphi osebenza international, not la ngihlala khona. Ngiyaziwa kakhulu, ngisebenzile kakhulu. Okay. Egameni lokucindezela nokubuyisela umuntu phansi, nokucikelela umuntu phansi nokumbuyisela emuva. Kunalesikhulumo noma ngeke ngisho ukuthi mhlawumbe isakha noma isisho, kodwa kuyinkulumo yesintu engifuna ukugcizelela nokuqondisa ukuthi kulo mhlaba esiphila kuyo bafowethu, umuntu kahle kahle ufana ne-T-Bags. i-T-Bags enkathi ubilisa amanzi uzokwenza itiye, walifaka emanzini ashisayo. Uma ulicindezela ulithi, ilapho liba strong khona kakhulu. Impilo ifana ne-T-Bags noma ifana netiye. Ngenkathi umuntu uyamcindezela, ilapha athola khona amandla, ilapha aba strong khona kakhulu. Ngibuyele emagameni akho Baba Malingi ukuthi bakuzama ukucindezela bakudonsa. Ehambeni lakho waba nezitha, waba nenqinamba namagqumu. Ngakho ngendlela yani ukucindezela abantu, kodwa buka namhlanje ulapha kwamakamera, usumuntu omkhulu obonwa umhlaba wonke. Usebenza ngeenkulungwane zabantu, kodwa abantu ababecindezela basele emuva, abanye sebafa, abanye bayizitha baxabene bodwa.
so lawo mazwi umphawo nami engithi ngikupha wona nami ngumfowambatha ukuthi uNkulunkulu mfowethu akubusise uhambeni lakho uqhubeke mfowethu uhambe njalo uphumelele impilo ngezitha. Yeah, but mina babu umbatha into engingayisho mina nginebhadi lokuthi even abantu bekhuluma ngami akekho kwangiconfronta. Iyona nhlanhla ngisasenayo. Ngani noma kushuthi bayangisaba noma nginesithunzi noma nginani but engikwaziyo impilo ayikho mnandi ngaphandle kwezitha. Yeah. Yes. So mina into engijabulelayo nginezitha even ekhaya emndenini la ngizalwa khona. So and futhi angeke ungibone ngiba against yena. Usuke nesizathu lo muntu sokuthi anginyanye. And mina ngimniki leyo part yokuthi uyanginyanya, ngiyamkhombisa ukuthi still ngisawa kubo. So angiyena umuntu onezitha even abantu engibalaphile bonke mangihlangana nabo kumnandi nje kuyajatshulwa. So anginayo leyo nkinga since from ngiqala ukusebenza ngo2020 maku World Cup bekuni 2010 lapho until today ngisasebenza ngabantu akukho la ngingahambi khona. Angina body guide ngihamba ngedwa. Yeah. Mangihamba akukho la kuthiwa ngayengena khona ngoba khona umuntu engadla imali yakhe khona ngabaleka umuntu osebenza umsebenzi oqondile. Uma ungifuna uyafika la ngihlala khona mawufuna ukuthunyelelwa imithi siyakuthumela as well. Angikaze kube khona la ikufika khona isigaba sokuthi cha ngiyabaleka manje khona la ifoni engingayibambi khona. Nje solo ngaba khona nje kulomsebenzi senginesikhathi so ngiyaziwa kakhulu so ngisakufisa ukubonga uNkulunkulu ukuthi usangigcinile kuze kube imanje ngaso sonke nje isikhathi uhlale ngikhosela ezintweni eziningi ke sidlula kuzona thina belaphi abanye uzokuthusa edutshuliwe omunye sekunjani but uNkulunkulu still usangikhosele kubona konke angiphe kona nezihlahla zakhe lezi mangithatha ngihlanganisa nginike umuntu senze umehluko phezulu kwempilo yomuntu iloko nje ngisakubonga ba kuze kube namhlanje. Thokoza mkhulu. Yeah. Baba Malenga mhlambe ngokusebenza kwakho nangesandla sakho lesesithintayo esibusisayo esinezinkulungwane zabantu esibancedile esivusa ishosha esilapha izintandane mhlambe uqinisekisa kwakho ufunga ukomele uthi ngiqinisile kunjalo mhlambe njengombuzo oqhamuka kimi uthi imiphi noma imuphi umuthi owusebenzisayo ngqo uthi lo ngineshongo nesiqiniselo ngakufela lokuthi yabona umuntu onesifo esithile ngiyakwazi ukusenza izifo wena ungakhulumela ezinye inyanga ukhulumele igama lakho ukuthi iziphi izifo odila ngazo oyilaphayo empilweni yomuntu oneshongo ngazo. Baba umbatha mina kunenge ngikwenzayo but noma ngeke ngikwazi ukuthi ngichaze ngakunye but umuntu osiza kakhulu abantu bayangazi ke manje ngidume ngokugudisa abantu yona into engidume ngayo nguDr Mgudisi so kuningi engikwenzayo baba mangingachaza nje mafuphi ngoba la ekhaya ngiyaqala ukufika la ku Echo Point TV. Yeah. So mina ngumelaphi odume ngaloko ekuthiwa ukuqubula kakhulu so ngisebenza kakhulu ngokuqubula nangokukhipha imithi emagcekeni emizini yabantu nangokuxosha izilwane la kuthiwa khona luyamuzi lo yaselokwathenga bayaphuma abantu bayangena akuhlaleki so yona umsebenzi engidila nawo masingakhuluma ngokuqubula sibuyele emuva it whereby kunabantu asethotha unedlisa umuntu sephalaze for more than 10 years kunento ehleli la kuya iphuma. So mawufike lapha ekhaya thina siyaqubula sidonsa direct from la une pain khona. Sikhiphe leyo nto. Noma ngabe udliswe ngenyama izophuma khona injalo ibodi linjalo. Bula sidonsa direct from la une pain khona. Sikhiphe leyo nto. Noma ngabe udliswe ngenyama izophuma khona injalo ibodi linjalo. From everything esike semzimbeni la une pain khona if ever kuukuthi khona into eyenziwe umuntu khona abanemeqo khona abanjani uthatha omunye ingane akayitholi kwantshontsha iphenti lakhe uzoqubula la ekhaya sikhipha lezo zinto wona umsebenzi esiwenzayo esidume ngawo all over umhlaba wonke. So futhi ke thina into esiyenzayo siyakunikeza ubulongo senza ubulongo lapha ekhaya siyakunikeza ubucheck wena qala ubuxova uphendule ubone ukuthi la kunalutho
then sifake esikhumbeni sikukhiphe izinto sikubonise siphonse lapha. After that bese siyakubonisa ukuthi nabo abanye babevalwe imali kuphuma ozukwa abanye kuphuma 2 cent bakudala. So umsebenzi esiwenzayo kuwona engidume ngawo kakhulu. Even if ngifikileke emzini womuntu nakhona bake beze nenhlabathi yasekhaya kubo sikwazi ukuchecka khona isigubhu esihlola ngaso lapha ekhaya esibheka inhlabathi yakulelo gceke ukuthi linobungozi obungakanani. Mhlawumbe makunemithi ekhona egcekeni thotho umunye uhlale efelwa imoto uyayikhanda yafa uthola ukuthi ina something yona kuyona imoto. Siyakwazi ukukhipha something if kuna something emotweni. Siphinde futhi siqinise imoto either sivikele egebengweni noma emaphoyiseni noma bayazazi abantu khona abaphatha izinto ezingekho right emotweni. So siyakwazi ukuqinisela leyo moto ukuthi ingavinjwa. Kuningi esikwenzayo baba noma ngoba ngisho ukuthi angeke ngikwazi ukuchaza konke one by one but engingasho ngakho ukuthi ngumelaphi odume ngakho yiko lokuthi ngiyaqubula siyakhipha emagcekeni siyabethela unebusiness but engihlale ngiqikelela mawuza kumina ungacabanga ukuthi ngiyathwalisa noma nginezinto ezokuthwala. Mina ngumuntu okholelwa edlozini kakhulu. Wonke umuthi enginawo udepende kakhulu emsamo. So if nawo umsamo wakho utshekile kumele wazi ukuthi umuthi angeke uzokusebenzela. So we need to check uqala ukuthi kwenzakaleni ngempilo yakho. Awusebenzi nje nezinye ingane ziyavuka zemsebenzini kuwena kwenzakalani. Awumithi wena abanye bayamitha kuwena kwenzakalani. Ngomuntu othanda ukuhlala ukulandela ibackground ukuthi wena uzaleke kanjani. Khona izingane ezikhulela emzini errong umuntu kuthiwa wakambatha kanti wakasibiya kuthiwa wakamthembu kanti wakaNgcobo. So that way inkinga zomuntu ziqala emsamo. So mina ngumuntu obelievele ekuthenini asilandele umsamo wakho ukuthi umsamo wakho unjani. Imvelaphi yomuntu iqhamuka emsamo because khona abantu abambelanda igubhu thothi endlini yakho unezigubhu nga15 azisebenzi zonke. But abanye ahamba nabo bayolanda igubhu bayasebenza ba right yena kwenzakalani ngawe kumele ubuyele emuva. Yini wena abanye izinto ziyabasebenzela wona zikusebenzeli. So ngumuntu olandelela emuva until angena umuntu uma ufike uzohlola kumina ngitshela ukuthi wena uphuma endlini udle irice nani. So I don't believe in that. I have to go through i-background yakho. Khona abantu abazaliwe wazala umuntu waphikwa ubaba wakhe wathi lengane akuyona yami azoyivuma after 3 years. Leyo ngane angeke ayinaso isibusiso uke waphikwa wena. Samanye ubaba wakhe okwenza ukushweleza axolisa ukuthi wakuphika. So lokho kuphimisa kwalelo gama sekuyisibopho empilweni yakho. So ngumuntu olandelela emuva khona ophikwa esasesiswini. Yebo mfowethu yebo. Amphike ubaba wakhe esasesiswini manje sezaliwa vele ambothi lengane yami ayivume but emsamo ngazange ngenze lutho ukuvuma ukuthi lengane yami. So mina ngifuna ukulandelela emuva ukuthi kwenzakalani. Ungaka nje wena yini eyenzeka. So kuningi uthothe omunye vele uma wakhe wamlontuzela emteta wamshiya noThuve ekhanda. Ezinye ingane izalwa ifumbethe wena uzalwe noThuve ekhanda. Awuthandwa abantu uyanyanyeka everywhere you go. So we need to go back to your root ukuthi kwenzakalani ngawe. So kunezingane la ekuthiwa wazalwe mbethe yantshontsha ingubo yakhe yathathwa kokhanda isigubhu somewhere siyasebenza isigubhu wena uzaliwe uyaphila but awuna lucky. So fanele sibuyele emuva sithola ukuthi wena nje abanye kuyaqhubeka kuwena kume kanjani. So kuningi esikwenzayo thina but engingakutshela kona ukuthi mbukeli we-Echo Point TV thina we go back to your root. Ungafiki kumina uzongitshela ukuthi hayi mina angifune ukuhlola ngifuna isigubhu. That's where la uzoqala khona uthatha isigubhu ukhiphe 20,000 sifike isigubhu asisebenzi. So uhamba ukukhuluma ngeenyanga uthi inyanga azazi umsebenzi. Uwena ongazi ukuthi ufunani. Awukwazi ukulandela kufuneka ube khona umuntu othi mawuzolanda kufanele uhlale 5 days enyangeni. Wena uzongitshela ukuthi ujahile kumele uye kwi-meeting kuphi kumele uye kuphi. Vele lo nyanga uzofika kwena uyitshela ukuthi ujahile ufuna ini manje sewume ngenyawo izodlala ngawo. So siphinde sibuyele la ekuthenini kunabantu abasebenzisa imithi ingabasebenzeli. Yeah.
Abantu banokuthatha umuthi aphalaze ngomuthi acela inhlanhla enzeni athi suka athathe lo muthi awuthele etoilet nomuthi lo uyehla lapha etoilet uyohlangana nothuvi wangale next door nangale next door kuyahlangana bese ubuye unyanywa abantu wena same time. Awuzibuzi ngani ukuthi umuthi awungena etoilet into ekufanele bayi-understand abantu even uyafutha ngomuthi mawuqeda ukufutha umuthi awungena etoilet. Kunabantu sebefike kumina izinkulungwane zabantu umuntu athi umuthi awusebenzi. Sengigqume ngikhathele isichitha siphuma. Umuthi engiwaziyo owodwa osebenza ohlangana namakaka isichitho. Khona ukuthi mawukhipha isichitho kumele uyokaka lapha esigangeni senze lo muthi uphalazele straight kulawo makaka kusho ukuthi lesichitha sibuyele emuva kumnikazi waso. So ukhona umuthi wesichitho ofanele ukake uthumele isichitho kumuntu lo usuku umthumela but awukho umuthi wenhlanhla ekufanele uphalaze ngawo ufake emakakeni. That way wena la uzithakatha khona okokuqala. Inyanga eziningi nazo azikwazi lokho zinika abantu abahlala emafletini baphalaze bafaka umuthi ebathroom ageze lebhavini ageze ngomuthi omunye ageze ngendisha ebuye igeze umfazi obuya ngena esikhathini ageze kule ndishi nawe ubuye uzogeza ngomuthi kule ndishi ngeke izisebenze le nto. Umuthi it's something that is very secretive kumele uyilandelele ukuthi isebenza kanjani. Even if uthumela umuthi via uphepha ekhathi nasiyithumela imithi kunemithi esiyifakayo kule mithi ukuthi umuthi noma ngabe uphathwe umuntu osebenza phepha okuma period noma okadelele nendoda yakhe noma adelele nomfazi wakhe wawuphatha ngesandla lo muthi uyaphupha ufike kulo muntu umuthi awusebenzi wena wenza kanjani njengenyanga. So kunezinto ezideep thina lapha ekhaya kaGxobisawudi sitadishe kakhulu indaba yomuthi kuyikona ukuthi angena umuntu othanda ukuhambe ngigqaja kubantu. So umuntu lapha abantu uphakanyiswa abantu ngemisebenzi yakho iloko kubalekile. So ngumuntu nje engathi ngijule kakhulu kahle so ngilandela through inkinga yakho then bese sikwazi ukuthi ke sikubone. So bayazi abanye ngitholakala khona eGoli ngitholakala futhi eThekwini. So ngumelaphi nje usenesikhathi esebenza. So engikufisako mina kubantu bakithi ukuthi baqaphela ukuthi umuthi uthatha kuphi ngayiphi indlela. Yes, because thina abalaphi manje sekuyinkinga ukuthi umsebenzi wethu sewubukele kaphansi ngesimo sabelaphi abakhona abangakwazi ukuthi balandelele indlela. So nanani ke nokuthi umsebenzi uthathe kanjani ngicabanga ukuthi kuyawenza umthelela lapho. Siyabonga. Ayithokoza mkhulu cha uyihlaba esikhonkosini ushaya bola onendlebe uzwile uma ungazwanga la angazi ngabuzwa kanjani. Siyakubonga mkhulu ukusiqwashisa kakhulu futhi nangendlela yokusebenzisa imithi ngoba enyanga mayinika abantu imithi asibatshela ukuthi imikhomo nembandela okubizwa ngama-T's and C's ukuthi kufanele beyigcine kanjani. Le ndaba ukuthi umuntu uphoswe lapha etoilet bengayazi kodwa mangakho isithombe cha kuyayifanela bayakwenza impela. Siyabonga ukuthi ubangulelele ovalele. Uselapho nje mkhulu futhi ngicela ukuthi sithi ukudlala la lamagama akho angichaza amnandi ngoba kukhona ukuvukayo kimi. Mhlambe masingakhuluma ngelumbo mhlambe ngithi ukufaka nje umbuzo wodwa nje mhlambe nje umbuzo welumbu ukuthi kunabantu abagcina bephathwa yilumbu kodwa futhi bebe nokusaba ukusho ukuthi ngiyakhula ngiphathwe yilumbu kuze kuhambe isikhathi mabili bamvula umuntu amasende thoda amasende avuvukela hlaza makhulu angaka. Ilumbo lisuke lidalwa yini mhlambe noma lilungiseka kanjani? Bambatha if singakhuluma ngelumbo into ehlukene ikhawo eziningi. Ilumbo it's something esuke ingene sometimes ngezansi mostly ingena through sex kwesinye isikhathi uyalijumpa. But ikhawo eziningi esengidibane nazo ilumbo lingena ngocansi. So nami ngiyawenza amalumbo ngomunye ivictim yokwenza amalumbo noma ngathi baningi abanye abagaxele ngami noma ke phela ngeke bavele manje kodwa ilumbo ithwe ucreate something. Thina ngihlale ngisho ukuthi thina sochwepheshe
sinama laboratory wesintu la esihlanganisa khona wonke lamabhumu. So ilumbo it's something okwesinye isikhathi ephuzwa yimi umuntu wesilisa ngilale nalo wami wesifazane. Bese ngimchamela noma ngikhipha lokhu isidoda singena lapha ngaphakathi. Sesingena sihamba naleli lumbu. Bese wena ufika uzolala naye bese uyalithatha leli lumbu. Bese uyalispreada. So kunamalumbu uthatha omunye la esinyeni kunento ehambayo la esibelethweni ngathi kunenyoka. Abanye banaleyo nkinga ngalelo lumbu kakhulu. Thothi nala esiswini isisu siyaxhuma sithi kunezinto ezihambayo uyazizwa yena but wena ngeke uzuzibona. Ilumbo liyalapheka but ukulapheka kwalo kunzima. Alilashwa enombani ilumbo. Kunabantu abaningi abasafarayo through indaba yelumbu. Thothi omunye uyamitha ingane ihlala iswini idliwe ilumbu. Angene kuma period ophe same time aphuma amahlwili. Kuningi okwenziwa ilumbo. Ilumbo it's something engekho lulu kuyilapha. Uthola umoya ngoba abafika kumina usegcatsha umzimba wonke ngathi izebra usabona kahle. Nawe sewusaba ngisho ukumgcaba lo muntu obakudala ehamba egcatshwa. So bethi babulala leli lumbo ngaphakathi. The best way abanye bayafika baqubule kuthina bakhipha imithi iphume then bese siyamnika lezo imbiza ezolibulala ngaphakathi uthothi elinye selineminyaka. Bese siyamgcaba ngaleyo muthi ezolibulala ngaphakathi esikhumbeni ngoba kusuke kuyinto exista ngaphakathi. So umuntu othi khamba la esikhumbeni ngathi inyoka uyakubona kuhamba ngaphakathi. So ilumbo into ejule kakhulu bambatha engicabanga ukuthi baningi abantu abasafarayo through ilumbo. So njoba ngisho ukuthi ilumbo likhandwa yithi thina inyanga. Sinikeza abantu into ebalekile kuthina inyanga kulula ukwenza kunokulapha. Yeah. Ngiphinde futhi lapho kulula ukwenza ilumbo kunokulapha. Because mawulenza vele kuba lulu mixa lezi zinto omanyazini inalidi umix uhlanganisa mhlawumbe isipatsholo ukhanda lokuthi omunye aba ne drop mayelale nomuntu wakho umixa nje lezi zinto ezisuke zilapha mkhakho. But mase kuthiwa ke manje ikhipha ke le nto ifake lapha imost iyahluleka. So ekumele ukwazi umuntu olapha ilumbo ngeke ulashwe umuntu ilumbo ongakwazi ukulifaka. Lo muntu ozokulapha ilumbo usuyekwazi ukulifaka kumele ukwazi ukulifaka ukuthi manje mangicupha unkosikazi wami ukuthi umuntu ozofaka induku yakhe kuyena naye kube khona engena kuyena ngemuva. So ukhanda ilumbo lapho maye busy ephusha nayo liyangena mayithi uyabheka akaboni lutho la kodwa iyangena lento. After that izohlala kuye la ngaphakathi esiswini bese iqala ke seyikhanda le inkinga ukuthi sisakhe sesiyaqumbelana sigcwala umoya. So noma etoilet akuphumi lutho but uyeza ukuthi there is something esiswini but akuphumi lutho. Noma ngafaka into yokukhipha noma ngachatha ayindawo lento still isamile. Lethiwe lento sibiza ngokuthi ilumbo but into existayo. So ikuhlanganisiwe inyoka mostly sisebenzisa ibululu kakhulukazi iyona nyoka esisebenzayo. Okay. Bese kuba eleyo mamba mhlawumbe egreen namambe elo emnyama but mostly ile nyoka zombili ibululu nemamba ehlaza. Even now umelaphi ke mase uhlanganisa lezo inyoka bese kuba nezinduku engeke phela sikhuluma okuyizona oyidibanisa bese ukwazi ukuthi ubulale lento. Kuba khona futhi nemithi yokuchatha ebulalayo. So ilumbo into efuna uyilaphe from kulowo muntu and futhi kuyana ngokuthi isikhathi sesingakanani imhlupha leyo nto. Uselapho nje mkhulu unangumuntu wesimame ukhiphe isisu noma ingane ivele yashonela ngaphakathi esiswini lokho sikubiza ngeabortion noma miscarriage. Kodwa ke siqine kakhulu ku-abortion kusho ukuthi umuntu osuke eyibulale ngenhloso ingane mangicabanga. Ngoba mangithi ngiyabhekela amagama awafani kodwa umsebenzi wodwa. Miscarriage ilapho khona ingane isuke ishonele. Singene kwi-abortion simbeke ecela miscarriage kancane. Mhlawumbe abortion iziphi ingqinamba umuntu wesimame akabhekana nazo yena akangazazi nakade engayilindele ukuthi engaqondana zingamfica uma enze i-abortion.
Bambatha if sikhuluma nge-abortion sikhuluma ngento eyenzeka daily each and every day even manje njengoba sila kunomuntu oyenza abortion. So ukubulala umntwana. So kunabantu ababamba imncwabo bebodwa. Umncwabo thina siyawuhlonipha. Asike sifike sigcwala itende siculele lo mufi but manje kunomuntu obulala izingane nga4 nga5 ayedwa kungabi indaba zalutho. So lo muntu unesibindi esindlulele but ke kuya nangesimo kasuke ebhekene naso. So lapha ekhaya kunabantu abaningi. Mangathi out of 100 maybe ngathi about 99 noma ngithi 98 they have ama-abortion. Bazikhipha bona ngenhloso thothi omunye ubaba wakhe uyathetha uyashaya akafuna ingane ezomitha la bese angene agcine esekhipha isiso. Uthola ukuthi omunye ujole kahle emshadweni walala nomunye umuntu ngaphandle wamitha sekunzima ukuthi abuye nalengane akhipha isiso. So kuningi okuyimbangela zokukhishwa kwesisu. Manje ke gcina omunye ukhiphe isisu esenenkinga ukuthi ukhalelwa ingane mayilela uthothi uzwe ingane ekhalayo. So kuningi uthothi omunye ekhulelwe wavele once wamitha umuntu wesifazane waphupha ujump umfula noma waphupha nje amanzi angcolile obviously leyo ngane iyaphuma. So kuningi okwenzakalayo. So ngumuntu osebenze kakhulu ngalezi zinto zama-abortion nokwenza kweladi la khona. So baningi abantu thothi uthola inyanga yamtshethwa nawakhishelwa wachithelwa isisu enza misa amakhandlela 1 2 3. Lo msebenza kuyona into elulu kuyenza. Yeah. Into sensitive. So lapha ekhaya ke sinaleyo nhlanhla leyo ukuthi siyakwazi ukusiza abantu abanjalo. Thola ukuthi omunye uyamitha ingane emeke yathi 3 months isesiswini bese iyaphuma. So lapho kusuke kunezinto eziningi ke singayibalula ezisuke edala ukuthi leyo ngane ingahlali esiswini. Kuyenzeka ukuthi mhlawumbe omunye wayevele evaliwe inzalo ukuthi angazali. So lapho kusetshenziswa makuthiwa kuvala umuntu kwenzalo. Kusetshenziswa kakhulukazi lamaqanda lawo enkukhu thothi inkukhu beyifukamela yazala mayiqeda ukuzala kwakhona noma ngithi yachamisela mayiqeda ukuchamisela kwasala amaqanda lawa asuke nomantsho. Masithakathaka noma mabethakatha bathatha lelo qanda ke lingaphumanga ichwane bese bakhandela umuntu wakhona ukuthi ke sekuvalwa wena ukuthi amaqanda akho noma ungamitha ingane ibolele esiswini phakathi bese kuthiwa yini stillborn. So kunabantu abaningi abanama stillborn and lo muntu ugcina ebalekelwa imizwa mawuthi yamthinta indoda after ukuchithekelwa isisu imizwa yakhe ayifunction. So ngisebenze kakhulu ngaleyo nto leyo baba but kuyahluka ke ukuthi wena uba nama stillborn or ziyaphuma after 3 months ingane yachitheka isinye sakhe asikwazi ukubamba. So kunezinto ke sizenza ezamathize nomunye ongayitholi ke ingane ongamithi at all uthola ukuthi nje kuloko indoda yagumba ngepika hayi umgoda uvuleki. So akuhlali lutho but mayecheckwa kodokotela lo muntu right unayo inzalo. So sekufanele thina sinipopole nobabili ke nalomuntu wakho ukuthi yena ibackground yokumithisa unayo yini kuye kwakhalwa ngaye before ukuthi naba abantu abaye kuma period kade ifikile. So bese siyabhekisisa ukuthi ubani kahle onenkinga la then bese siyanihlanganisa ke senzeke. But most ama cases esijwayele ukubhekana nawo uthola ukuthi umfazi akamithi ufuna ingane and ubaba ngapha akazo akholelwe emthini yesintu. Kuba kuningi but thina siyakwazi ukuthi sihlele leyo nto sibone ukuthi inkinga ingakuphi but kusuke kukhona inkinga khona but isuka nalento ukuthi umuntu enze abortion aqeda angayilandeleli. Leyo abortion leyo iyakwazi lengane oyikhiphile ukuthi ilwe ibuye izovala kulesinye ukuthi kungabe khona umntwana ozovela after yona. So noma evela lo mntwana abe nama complications uzala une-asthma unani kuba nenkinga eziningi thothi akhona ukukhopha esikoleni kuningi uthothi uzalwe umama oke wakhipha isisu waseshaya indiva leso sisu. So into egezwayo ke leyo nawe noma ubaba nje wajola nomuntu wakhipha isisu sakho wakushiya kanjalo fanele nawe ubuye uzogezwa wenzele lo mntwana iladi izinto zakho ikwazi ukuqhubeka fanele ugezwe ngoba umntwana osuke ekhishiwe uyalwa ukuthi abakunakuluka abantu.
uyalwa futhi uyacindezela kakhulu kwezeyimali uthola ukuthi umuntu imali akabi nayo kwesinye isikhathi uthola ukuthi umjolo wakhe awuphumeleli uyajola uphinde uphele nje umjolo ungaze kanti wena wakhipha isisu kodwa manje wayishaya indiva lento manje seyiyabuya iyakucindezela each and every day. So into eyinkinga kakhulu baba isihlale esibhekene nayo each and every day esikwaziyo kodwa futhi ukuyilungisa but kuya ngokuthi wena istory sakho sithini yini eyenzeka kuwena before kuze kufike isikhathi sokuthi wena umntwana umtholi. So abanye baze baphelele umendo uthothi uthathiwe umyeni kulokuthiwa phela kuyashukashukana ingane ayiveli lapha endlini. So gcina vele umama sebehlangana bethi hayi mkhwenyana phela nangu nkosikazi ukhona la akenzi lutho. So manje awuzami nokumlamanisa mhlawumbe ugcina sekuba nama complications umuntu akusekho umnandi emzini umkhwenyana ufuna ingane ngenkani uhambe ephume hambe lala namanye amantombazana ngisimo sokuthi ufuna ingane kuwena akuveli lutho. So ezinye zezinto esikwazi ukuthi sidile nazo. So mawumbukeli vele wazi ukuthi unenkinga ukuthi uthola umntwana akuzama ukusondela nje uxege. Ngiyazi ukuthi abaningi mhlawumbe sewuhambile indawo eziningi ukuthi uyayilungisa lento ayilungi sewuzuphelelwa amandla but mhlawumbe ngokubuka le show esikuyona uzokwazi ukuthola usizo namhlanje. Yebo. Baba Malenga njengoba uselapho nje mhlambe usuke wasebenza ususebenze ngabantu abaningi abazinkulungwane abanye basha futhi bala bazokubuka kodwa futhi nawe laba bakho osebenza ngabo osuke wasebenza ngabo iziphi ingqinamba noba abantu la eSouth Africa mode uyabheka kulabo osusebenze ngabo abaningi iziphi izifo ababhekene nazo imajority mode uyabheka abantu ukuthi bahlushwa yilokho abantu abaningi osusebenze ngabo. Mina ayikho into engiyibona eyinkinga yabona khona lento ekuthiwa umjolo whereby utshela umuntu ukuthi uyamthanda hayi inkinga leyo baba. Okay. La eSouth Africa sinaleyo inkinga enkulu thina abalaphi thina zinyanga. But indaba ixovwa yithina to be honest ukuthi ithina abantu abayinyanga esixova yonke lento because uyafika kumina uthatha isichitho uhambe usifaka emshadweni womuntu kuhliphike kube nje kuningi okwenzakalayo bayafona abantu bekhala kumina minyembezi athi indoda yami ihamba igibela wonke abantu la elokushini angisahloniphekile lethwe la mina ngingenelela khona ke ngicupha labantu uthi induku ingasavuki ngapha ngishaya abanye bahude ngapha uthi uyaphuma uyolala nomfazi womuntu unye kube isiphithiphithi but lento isuswa ekuthenini nathi thina inyanga sinesandla. Kunabantu abanezichitho la ezi strong engibhekana nabo each and every day bazohlola thothi indoda seyiphumile ilala ngaphandle ishiya umfazi endlini akenze lutho umfazi ulala ne2K ngale. So kuningi inkinga engingayisho nje mina ekhona manje akusekho ukuhloniphana ebudlelwaneni thina abantu besilisa engikubonile kakhulu kuthina abantu besilisa asisahloniphi komama la besuke sibathathile. Kuningi ngihlale ngireceive ama calls each and every day omama bayakhala minyembezi indoda imshiye na 5 yengane ohamba ohlala eflatini ojola nabantwana. So yimi ke la ngisuke sengifikile ke nami sengifaka uswazi ke lapho sengilungisa lezo zinto ezinjalo ukuthi lo yandoda ayibuye akanye lapha eflatini akwenzeka iphithiphithi ngisuke sengifikile ke because sizama ukulungisa iCountry although singeke siyilungise yonke because vele seyimoshakele but mina ngilo ngiyajoja lapha ngomkhonto wami ngilo ngiyafaka but okuningi engingakusho ukuthi isimo esiningi esibhedayo manje nenkinga engibhekene nazo kakhulu ezothando abantu banenkinga hayi banenkinga kakhulu baba izichitho ziyaphambana left and right kuyachithwa kuyaphithizela yinto eyinkinga nje manje sibhekene nayo manje ukuthi ayi akukho kuhle ebudlelwaneni. So nami ngilo ngiyazama ukuthi ngilo ngifaka isandla uthothi abanye abanawo amandla ukuthi bakwazi ukusizakala uthothi ama prize athe but seyinhlelweni zokuthi kube khona lezo impesheli bakwazi ukuthi abantu bathola usizo ngendlela ekufuneka ngayo but engikwaziyo nengingakusho okuningi okwenzakala kubantu yiso lesiphithiphithi somjolo izona inkinga ezikhona esilo sizama ukuthi siyilungise. Usathinta nje sesizogoqa mkhulu usathinta lapha na
kwezokuhuda ngiyezwa leli gama impela alipheli ematheni kodwa liyangilahlekela ngiqonde ngifuna uqonda ukuthi uma usebenzisa ukuthi umuntu ahude kusuke kwenze njani lapho usuke sewoneni umuntu lapho. No, usuke sonile lapho, usuke sengena esibayini nje esomunye umuzi. So mina ngilungisa lapho mangingachaza ngamafuphi. Kunelumbo nje kade sikhuluma ngelumbo nje nawe. So kunelumbo esilenzayo thina lapha ekhaya. Whereby sikwenzela nje umuthi omncane uphuza umunye usebenzisela ngaphansi bese ulale nomuntu wakho. Bese ke omunye ozothi afike uzolala nomuntu wakho uye lo bese kaka. Usuke sehuda ke lapho. So la suke sizama ukulungisa ukuthi wena hlala kulomuntu wakho onayo. Ngoba mawuphuma uya kweminye imizi uyochitha imigqomo yakhona nawe kukhona okuzokuthola. Abaningi ke manje babuya ama-under bengasawagqokile sebenyile la kade bekhona. So ngithola nje izinto eziningi thiwa hayi ubaba unyile ngoba nangu ibhluku eselinjani. Uyabona kuningi abakwenza abanye uyabona ukuthi kushuke kushawa iquick la mhlawumbe usuke ekhiphile nento yakhe phela usuka entshontsha ethi uyafaka uvelanye ngapha ashiye leyo under lapho ayilahle kuningi okwenzakalayo. So engizama ukucacisa ukuthi noma ngeke ngibanyise bonke kodwa abaningi bazonya. Mawukuthi umkakho nje vele uhamba la ekhaya kaMalinga wazi ukuthi uzanya nawe ngoba manje waphuma nje wathi uyokhwela ngaphandle uzonya noma ipipi lakho lizongavuki uzothi uyalifaka lapha libuyele phakathi libe lincane. So izinto esizenzayo lapha ekhaya so esibagqilaza ngazo nje kakhulu le insuku nje hayi ngiyabanyisa impela ayikho enye indlela yokudabula bayakaka impela la ngihamba khona kuyashiya kuthiwa uDr Mhudisi ngithi mina impela lo ngiyahudisa nje kwanini Mkhulu yeah utholakala kanjani yazi sengifisa ngabe impela manje ke sengithola izinamba ke noma inkundla zokuxhumana utholakala kuziphi inkundla zokuxhumana. Izinamba zami ngitholakala ku mangingakhuluma nje ngenkundla zokuxhumana ku Facebook nguSikhumbuzo Makhosi Malinga but unfortunately angikwazi ukwenza ukuthi ukwazi ukungifollowa lapha i-account yami nje inama 5000 bana ngazi lokho okubukayo ini my friends angikwazi ukuyishintsha ithi follow kodwa ke nje mawungilandela lapho ufana nokuthi uyadlala. So ngazi ungithole ku TikTok ngusigaxa mabhande khona ku TikTok nje uzongibona la esikwazi ukukhipha khona izinto mhlambe njengezipecial njoba ngisho ukuthi kule nyanga ya end of manje end of March sizoba nezipecial enzawo nje lo muntu okuhudisa amadliso imithi nje le kuyiyona yona ebusy kakhulu. Sizoba nespecial sakhona ukuthi sibone ukuthi abantu abaningi bayafisa ukuthi bathole le mithi but bashawa yiyo amamula lawo. So sizokwazi ukuthi sehlise kube nespecial hlamsalo 10 days noma 5 days bakwazi kodwa indlela engitholakala ngamo ufone kule number ethi 084 2872 944 uzongithola or else enye number ithi 060 435 2301 uyakwazi futhi ukungithola lapho. But inamba yami ngicabanga ukuthi nje isabalele kakhulu but inkinga abantu banokufona my-phone omunye uthi ifoni angiyibambi mangine patient noma nginesiguli angikwazi ukubamba ifoni ngaleso sikhathi because ngisuke ngihlonipha lo muntu enginaye. But fanele kulokuzama nje ufona ulokufona uzogcina ungithola bese sikwazi ukuthi sikusize but siyakwazi ukuposa futhi but sisebenzisa uPep kuphela. If udinga ukuposela umuthi ukude sisebenzisa uPep and umuntu ozokhuluma naye mina akekho omunye umuntu ozokhuluma naye and indlela esisebenza ngayo thina asisebenzisi e-wallet ukuthi imali senda ku-e-wallet sisebenzisa ikhadi lethu lasekhaya esikuthumelela ngayo i-personal account ukuthi ukwazi ukufaka leyo mali u-add nemali yasePep sikuthumele all over ke nje because siyasiza abantu even from Zimbabwe, Mozambique lamazwe la aseceleni siyakwazi ukusiza even overseas sinabantu sibasizayo thina overseas. So kuningi nje sikwenza but mawungifuna ngizongithola eThekwini noma uzongithola eGoli angizi kuwe ngaphandle kwesivumelano. Uma ungifonela nje but kunabantu uthothi umuntu uzothumela imessage namhlanje uze ngibone after 2 days uthothi useyidelethile omunye
into ade ibhalile mina ke vele ngeke ngibuyele kuwe mangithe ngizobuyela kuwe ngangabuyela kuwena wena kumele uyihlupha ukuthi ufone back ngoba ngumuntu ohlala ebusy ngihlale ngi-up and down so and sisebenza ngayi-appointment insuku zethu ukuthi kuqutshulwa nini uyakuthola lokho mawufuna ukuzoqubula mawufuna ukiswa emanzini uyogezwa amabhadi sinosuku lakhona mawufuna ukuthi umuntu ofuna ukuyobethelelwa ekhaya siney'nsuku zakhona zokuphuma futhi so kuningi esikwenzayo but esingakwenzi asikwenzi but mawuthi ufuna imali esheshayo ungezi kumina mawuthi ufuna ukuthwala ungezi kumina and angeke ngize kurecommendele somewhere ukuthi imali esheshayo uzoyithola because nginayo leyo nkinga leyo ukuthi abantu bafona athi ufuna imali esheshayo angiyenzi leyo mali esheshayo angithwalisi futhi ngilapha wena ngivula inhlanhla zakho zedlozi angithathisi lento iloko nje kubalekile mawungifuna 084 2872 944 esingakwenza sikwenzi iloko nje kubalekile ba kambe mkhulu uyahlola online ngiyahlola online but inkinga yaloko ukuhlola online ngumuntu ohlala ebusy online ngijwayele ukuhlola ntambama ngabo 7-8 but I only take a straight call uyaswatha sikuthumelele imininingwane yokufaka imali yokuhlola uthumela isithombe sakho uthumela amagama akho aphelele bese siyakuthetha ifona ngesikhathi esithile bese siyakuhlolela asihloli through video call asihloli through WhatsApp call abasike sibahlolele nge-WhatsApp call uthola ukuthi ke ukwelinye izwe mhlawumbe unenkinga ezithile zokuthi afone then siyamsiza kodwa asiyenzi video call yeah siyakwenza lokho but kukancane ngesimo sokuthi sihlale sibusy yeah but kuyenzeka kona during the month mhlawumbe ngo-15 10 lapho but nje mawuthi ufuna ukuhlola over the phone nge-month end ufuna uvela ukhohle ngoba siwe singenaso leso sikhathi thola ukuthi omunye kuyifakile imali yakhe size simrefund ukuthi hayi isikhala sivile kwamanje na imali yakho mhlawumbe uzufike wena but abantu sibahlolelayo umuntu osuke kude ozosuke esezothatha insebenzo ngeso sikhathi asikuhloleli nje mola eGauteng ngifoni noma maybe ke mawukuthi ngise-KZN naseGauteng ngakusiza ukuze mangifike eGauteng usuwazi ukuthi uzokwenzani yebo baba Thokoza mkhulu siyabonga kakhulu mkhulu ngicathi ukhulumile uqedile noma ungaqedanga ungayithole kodwa okuningi usukudlulisile akubalekile siyabonga mkhulu siyathembisa ukuthi uzobuya futhi lapha studio yeah siyabonga kakhulu nathi bambatha sicela ababukeli be-EcoPoint TV bakwazi ukuthi bathola indlela yokuthi basibukele kahle ngendlela bakwazi ukuthi futhi balandelele mawukuthi kunomelapho osukumfuna ngicela ulandelele ngendlela ukuthi uthole yena because kunezinto eziningi babezenzakalayo athi umunye ufakela imali omunye umuntu beyitshela ukuthi mina but ngicabanga ukuthi lokho bayazama ukuthi abanye my phone athi cela ukungibona kwi video call maybe nje 1 minute abone ukuthi yimi then bese siyadlula lapha akwazi ukulandela iprocedure because kunabantu abawosomathuba but nje iloko kubalekile ukuthi siyatholakala siyaposa but make sure ukuthi ukhuluma nami ungathi ukhulume nomunye umuntu anginayo iPA mina obamba ama calls mina owenzani if awungitholanga efonini uphinda zami uzogcina ungitholile siyabonga uqinisile mkhulu siyabonga kakhulu ukugcizelela lokho ngoba vele abantu abaningi sebelimalile ngokuqolwa beze beqolwa abantu abazenza abanye abantu ngoba bethatha iadvantage ukuthi banibona la TV umuntu meseqhamuka message imini uDr Malinga yebo so kubalekile umkhulu nje obesho ukuthi ube neshow ukuthi mawufaka imali ufaka endaweni kumuntu oright information eningi ongayithola ukuthi nathi njenge-EcoPoint TV usifonele mawukuthi awunayo ishow yokuthi uye umkhulu Malinga lo okhuluma naye thina sizokwazi ukuthi siqondise kuye umkhulu Malinga ngoba sisebenza nabo siyabonga Thokoza mkhulu siyabonga kakhulu ke babukeli be-EcoPoint TV uhlala nathi ke naze nayeka zonke izinto adenizenza ngokusihlonipha nangothando lenu siyabonga kakhulu nathi sisole imlomo ezinkulungwane ukunibonga ukuthi seyisana nathi niqhubeke njalo sihambele namazwe aphesheya sifisa ukuthi sifike kuphi nakuphi la kufinyelela khona nje i-YouTube siyabonga kakhulu ukuthi nihlale nathi ke mina ke ngingoxolane kumfowabo Mbatha ke uShando Sontshikazi umthiya uShoti uMantindasi Nqobusodidla uMandla banogatshoza icolo lomthetho dakho dakhela ucathi sengiyaphuma ke babukali be-The Call sobonana ke kwenye episode elandelayo